yabathanda mayethanda lo Slow. abanye bawushaya ngecomputer lo kanjani lo wavuhlelekile sizoshaya esimakhaya Slow. Mhlawumbe sibabingelela abantu emakhaya sibonge nje uthando nesapho abasinikeza yona siphinde futhi namhlanje singene ngale ndlela esijwayele ukungena ngayo ukuthi siye lapha phesheya sibuze abantu lapha ukuthi ba-right yini kwela lapha bafethu Sikahle kakhulu. ngapha ngasentombazaneni igama ubani Ntombo yajaca. ngale ngasemfaneni igama ubani Umzoka kacela. umzoka kacele Slowly was shout. Okay bafethu abantu bafuna sikhulume ngezihloko ezihlukahlukene ziningi izihloko abafuna ukuthi sikhulume ngazo but zikhona izihloko sokhuluma ngazo namhlanje ngoba lezi ngiyasibona ukuthi sizothatha isikhathi eside ngicela siqaleni ngazo kunokuphikisana okuningi kakhulu when it comes to i-status somuntu yabona ilokuzana ukwazi ukuthi umuntu ngabe uyagula noma uyaphila yini when it comes to igciwane lesandulela ngculazi thola ukuthi kuthanda ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi ma unalesa sifo ukwazi ukubhoboka mhlawumbe emntwini uma umshela noma senithandana naye ukuthi hey kahle mina ngikanje okuyinto mhlawumbe engaholela ekuthenini mhlawumbe uma umtshela umuntu mhlawumbe avela kuyeka nawe masonenhlansi ethanda ukuba inkudlwana ngaye yabo ngifuna sibheke enhlangothini zonke ungabhungi ngokuthi mhlawumbe uzicabangela wena mhlawumbe ngoba ugula yabo ubukele nomuntu ethi uyagula ubheke nawe ufake ecathulweni zomuntu ethi uyagula wena ungenza kanjani yabo kungathatha isikhathi singakanani Ntombo ukuthi utshele umuntu ukuthi I'm HIV positive kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu umtshele nje early ukuthi umi kanjani ngoba ngicabanga ukuthi kulesikhathi samanje akho umuntu ongakuyekisa ukuthi uyagula kubalekile ukuthi ube honest umtshele nje umuntu uthi hayi cha Ntombo ngiyaqolisa ngibuza ukuthi akekho umuntu ongakuyekela ukuthi uyagula ngesikhathi samanje bakhona mina engakusho ukuthi umuntu mekuthandile nje nanokuthi ungaloku ubalekela ukuthi umuntu uyagula mfethu kanjani like ngicabanga ukuthi khona indlela angithi kuthiwa umuntu mengabe ezilapha ngendlela eright la yeke ngithi udla amaphilisi ngendlela eright thiwa wena usafe wena olokhuzana ongaguli nanokuthi ke vele phela ke vele kubalekile ukuthi vele sicondomizing vele mhlambe enye indlela lesingaziphilisa nayo but angikholwa ukuthi umuntu ngaze ngimiyekisa ukuthi uyagula uzothi omunye umuntu Ntombo kanti if ungamtsheli mhlambe nje akenzi umuntu uba ngumfana mhlambe am HIV positive mhlambe angitsheli but mina ngiyazi ukuthi ngizosebenzisa icondom ngathi sonke isikhathi manje abaservices hayi kodwa kungathembeki okubi kakhulu lokho mfethu kubalekile ukuthi umuntu umtshele ube neqiniso kuyena ubeke isinqumo sakhe mfethu ukuthi umuntu uyahlala noma umisa nje kodwa nje iba neqiniso kuyena umtshela umuntu sekuyoba kuyena ke mfethu uthi ukujaja ngeyiphi indlela kodwa wena phumela obala umtshela umuntu uthi mfethu ngimi kanje ubona kanjani Cela Hey uthanda kuba nzimana lokho ngoba mangabe futhi ekutshela umuntu ekutshela ukuthi nginesandulela uzobona umqwaya futhi mohlehla kuyena uyabona leyo nto uzongazifili njengomuntu naye uphila njengabanye nje uyayizwa leyo nto kodwa futhi kubalekile ukuthi ufuna makakutshene ekugcineni uyabona leyo nto ngoba mangabe ungifihlela shuthi wena uyamba uyacwaneka nje ngoba uyazazi uyabona kumele ukuthatha isikhathi singakanani ukuthi umtshele ngenkathi umshela ufuna umazisi noma ngithi senithandela kumele umazisi ezinihamba niqhubeka nothando avela kwaleke sowusebenze kanzima la mtshele manje sishelana vele ngoba uneqiniso omunye vele ngenzeka ukuthi uyamtshela athi nomunye hayi nami vele ngizidlela amaphilisi vele ishayisana imake manje umtshela kanjani mina ngiyakuthanda sisi manje ngiyagula kodwa
hayi no ikhona phela indlela yokufaka izinto ezinesisindo emntwini zingene ngendlela emadlebeni akhe mhlawumbe uzomshela namhlanje umshele kusasa bese uyamtshela futhi ngelinye ilanga ukuthi yazi uzibona ukuthi ngineqiniso kwena ngikulesimo kanje kodwa ngisho ukuthi lokho kuzongenza nami manje ngihluleke ukuthi mhlawumbe ngikuvezele uthando kwanako am HIV positive yayizwa lo yonto ya vele ngeke kube lula naye lo wani uzolibona iqiniso ukuthi nomfethu lo uneqiniso omunye umuntu mengaza ngitshene lento yabo manje kusiza ukuthi ngizofika ngishele mina mase ngiqonyiwe imase ngizokutshela lento ngingazi ukuthi lo izomphatha kanjani ya vele ngeke ukuthi vele kwamuntu omshelayo ukuthi mfethu ngoba vele ngiyagula vele ngeke kuze kube lula lo kodwa masubona ukuthi nje vele lo muntu ngiyahamba isikhathi la engazi ukuthi sesiyazwana kodwa vele asikakayi enkonzweni kodwa iba neqiniso nje masubona ukuthi hayi engase si right omunye ngaze he mawubona nawe ukuthi hayi ngimthandile ngempela hayi ba neqiniso kuyena umtshele nje kahle ukuthi mfethu mina ke ngiyagula yabo sekobuyena othatha isinqumo ukuthi wenza kanjani kodwa nje kubalekile impela ukuthi hayi athi ehlala umuntu abazi ukuthi hayi nange mhlawumbe la mina nobabili nawe mhlawumbe nahlangabezana nesimo la khona umuntu ezokutshela ukuthi kahle mina ngikulesimo mangabe kutshela wazizwa kanjani ngaleso sikhathi esifuthi isinqumo wasithatha ngiphi ube honest ukuhlehla wake watshela umuntu wakutshela ya ngekukhona wakwangitshena ngahlehla futhi ngenhlanhla ngangingakalali naye ngayibuka lento ukuthi phela shothi vele mengiyalaphana ngiyolanda wakutshela kanjani nje wangitshela nje ukuthi mina ke mzofuna manje amaphilisi ngizidlela amaphilisi mina ngiyagula yezwa leyo nto yini kuliswa yini udla amaphilisi amathamba bona nami ngiyabona ukuthi uyangalaphi njengoba besho legama nje uyabona lona wase yaphahluka ukuthi hayi no am HIV positive futhi kudala nje amaphilisi angikhohlwa ukwalanda mina ngesingami angaze ngiqondane naso leso simo ngiyaxolisa Ntombo ngifuna ukuzwa umuzwa wababona ngaleso sikhathi ekutshela ngajala waphoxeka ngaphoxeka ngoba ngase ngibalile ukuthi ngizoqongqotha lapha ngizodlala uyabona leyo nto manje kodwa ngaba naloko ngalibona futhi nalo ukuthi hayi engathi ipeni alifuna ukukhipha ink alifuna ukubhala nje yabo nje alisukume nokusuku yangithena amandla ngoba nginawo nami kona abadla lento ethi kona mongenayo imana kwaba sungekho ezintweni hlezi unovalo kona kosinga isikhathi thina esiphuzayo kulula ukuthi noma ngabe kuthi ukutshenile ukuthi hey kwani khuluma naye manje yabo lo nto zinje ubona ngicela ukutshela waqhubeka akekho shame akekho ngisemsulwa ngalapho mina ngesingami ngengimiyeke mina ngesingami umuntu akasiqale ethenini sekwakehlela yini akaze ngehlele kodwa mhlawumbe ngoba ngiyibuka ngoba ayikazi umuntu wake wathi ukuhlela wakutshela akekho umuntu wake wafuna ukuzongena empilweni yakho waba honest wakutshela ukuthi mina ngikulesimo nje awubuyele emuva mina khona engake ngezwe kuthiwa njalo kodwa akashongo engishela vele ke azange ngisize sifike ephi azange ngize ngilale cha hayi ngoba ngase ngitsheliwe kodwa ngangivele sengimazi ukuthi kanjalo itopic enjalo ngaye ngayiphakamisa kuyena ngambona ukuthi uyayiphika ngabona ukuthi hayi engethi vele because ngangimkhulekela ukuthi ake sixoxe yabo into eke kanje azange azaphumela obaluthi ayazi because yabo umuntu momkhulekela ukuthi angaxoxa noma yini bese angayixoxi lento ofuna uyixoxe yabona ukuthi mhlawumbe ebantwini abazonda ikhondom eyiphi indlela engicabanga ukuthi kumele beyisebenzise mhlawumbe ukuze beyivikele ngoba ikusasakalaziwa nanokuthi abantu ethanana nabasazi ukuthi bawuhlubulula abantu nanempilo abayiphilayo futhi asibazi umuntu uyaqala umbona awumazi and awufana uyagula noma akaguli and stuff but ebantwini abangathandi ikhondom eyiphi indlela engathi mhlawumbe abazivikele ngayo ayikho abasome ngoba bayayisaba naye basome ayikho asikhulumeni bafethu ngoba kumele abantu sibavuse kuthiwa kunamaphilisi ethiwa PrEP
Oh yeah. Amaphilisi ethu PrEP ngoba into esenkulu kakhulu abantu masibafundise. Kunamaphilisi ethu PrEP lawo maphilisi lawo shuthi wathatha njengama ARVs ngesikhathi esithize each and every day kumele uwadle lawo maphilisi lawo. Ngesikhathi esifanayo mawathatha ngo-6 wathatha ngo-6, mawathatha ngo-7 wathatha ngo-7. Ngaleso sikhathi wathatha ngaso. Akakuvuki uthatha ebusuku nasekuseni ungawathatha. So each and every day kumele wathathe la maphilisi lawo ukwenzela ukuthi noma ubani ongalala naye angeke uzulithola igciwane lesandulela ngculaza ngoba uprotectekile ngenxa yamaphilisi lawa but ama-STIs ungawathola but ingculaza ngeke uzoyithola ngenxa yokuthi na usebenzisa la maphilisi lawa uzivikele. Abanye abantu besilisa-ke bake bethi ngeke ngidle amaphilisi mina zonke iy'nsuku engathi ngiyagula ngibe ngingaguli. Kodwa phela iyona ndlela yokuzivikela ukuthi uhlezi wazi. Ayikho vele enye indlela uma uthiwa umuntu ongalisebenzisi icondom. Ayikho enye indlela ngempela iyona leyo ishoyo ayikho enye. Udona uphile ngamaphilisi manje ngathi unamathanga. Uyakhalaza cele ngawo nawe. Ya ngeke. Ngathi manje nosifo samathambo njalo. Mhlawumbe okunye engingakugcizelela nje ukuthi manithandana mhlawumbe kubalulekile ukuthi maniqala into yenu nizazi ukuthi mhlawumbe ikhondom ayithandisisi kahle mhlawumbe niqale niyo-check-a nobabili. Hayi ukuthi mzona hamba wedwa nami cha nihambe nobabili nje niyo-check-a nobabili niphume nizazi ukuthi into yenu ithini. Yabo ukuze into eniqale kahle ningabe nesibindi sokulala ngaphandle kwekhondom ilokhuzana i-status omunye engasazi omunye futhi engasazi omunye. Kubaluleke kakhulu. So nje ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi nje mayiqala nje into yenu nizazi ukuthi kufanele nikhulume futhi nokuthi ukuze into ngalithi yona iyilimaza le. Ngifuna ukuthelela leyo. Ngavele linyazwe isivikelo. Ngavele linyazwe isidikiselo. Ngifuna ukuthelela leyo. Ya uqinisile kona kufanele ukuthi sihambe siye kobuza ukuthi uba ugcinile eklinikhi. Ngoba phela ngeke uze uklinikhi ungabuzanga ukuthi uba ugcinile uzofuna uhlale nje. Kufanele khona omlandelayo. Ngoba sibona lento esakaza ukukhuluma ngayo sikhuluma ngendaba yamanga ukuthi amanga vele kuma relationship ahleze qala. Amanye amanga aqanjwa lawo. Ngokuza ukuthi ugcine ukucheck ngicina nje last month. Yini kwavele waqondana nombuzo. Abanye vele bafike badress bathi bemeka benzele ikhadi ngalo sebeyazihliphizisela ngepeni lakhe ngalo ubhala unegative. Uyafika kwena yabo kana ku right ngempela senihambe nobabili. Nihambe nobabili. Ungasakhululeka ungasavontsha wena kanti. Sendele lokuzana itesta evezi lokuzana evezi umuqo. Ebeyithote emntwini njalo. Thathe lapha na kubhim. Uyabona? Wayifaka isithombe khaxa. Omunye gugle ecela egugle vele ayithatha ayisele. Screenshot. Uyabo? Ayifake kuwena. So awukwazi ukuthatha istatus eshow umuntu ngomlomo ukuthi mina usikholelwe. Cha. Hamba naye niye testa. Kubaluleke kakhulu. Kubaluleke kakhulu. Mawukuthi uyagula uzozwa khona zinje. Kona makutheni izifo zifaka into ezimnandi kanje. Yabo uyingozi lo. Yabona siyahlukungeza. Kanje sikhuliswa inyama kuthiwa ingadliwe imnandi. Yabona nje angazi lento vele ngathi manje into yamasibomu ngempela le kona hayi ke into esizoyenza isikhathi esiphila ngaphansi kwaso. Yasibona into eyakhulunywa la. Umuntu thizeni ethi sisiqala sekwenza ucansi mina ngisuke sengimanzi kudala futhi ngisuke sengichame kudala uyabo sisabukana nje singawenzi lutho ngifuna ukuthola ukuthi ikhona into kanjalo futhi siyenzeka into kanjalo mhlawumbe ngizaneni kuyenzeka nisayihlalele nje sengingenile kona endlini mhlawumbe nasendleleni mhlawumbe khona lamalungu kusade ngibukana ngawo kodwa kuyenzeka kodwa kufinyelela lapho ekutheni athe qala ethinta nje vele sekulungile. Ngicabanga ukuthi kuyenzeka. Ngicabanga ukuthi amagalelo nokumbuka solangazela uyazi ukuthi indlela ahamba ngakhona ihamba kanjani. Nanokuthi mhlawumbe amagazini umeshayisana kakhulu. Kodwa nje yenzeka lonto ufike vele nje sobona noma nihambe endleleni thayi fisa sangabe ezivele sekukanjalo yabo. Ngicatha amagalelo akhe indlela owaziyo ukuthi usina kangani. Vele ngale ngathi ufuna ukuthinta wena usafisa ngabe usala kuqala
before Yeah. engakaza kwenzela utho kodwa ya magalelo lawo cabango le kade lokuzakhela yona yebo uyazi ukuthi usina kangakanani yeah cela kuyekwenza mhlawumbe uzulu noketshezana nje ongalazi ukuthi ulani kodwa manje hayi kuyenzeka kakhulu umuntu momqala masomjwayela ngitsibona isidingo sokuthi ungaze ufuna ukumshaya ngondayi la esihlahleni mhlambe umbambise isihlahla mhlambe uthi azikazikhale khona zinje yabona yona aboma ngamusamqala umuntu ukumnikeza igephana nje umbuka isinqo ukuthi hayi lo washaya uthi siya endlini la ngiyibona lona uyasonga konke ngifuna ukuyibuza la ukuthi sibateke ngani ngane singa amafethu ngoba phela ekugcineni usuwasisebenzisa sinqa sifana nesinongo nje kukhari sifana nesinongo nje kukhari ngoba sidulisa inhliziyo nje kuwena kuphela ukuthi umuntu wakho une shape uyabona yonke phela uyakhombeka into nje ezifanele nokunonga leya isinqa asinamsebenzi walutho awukho nje siyaphazamisa futhi mase soba sikhulu kakhulu siyaphazamisa futhi ezintweni eziningi ngoba kunento engakwazi ukuzishaya khona la ungafinyeleli khona uthi uyabheka azi ngifinjule izinqingaka la ufike ngeneni manje lapha phambili la kanti singathi ucela ukuthi izinga ezokuhlobisa imama maliqhokile ya ukuthi nje umeme wakathi mekhonjwa kubonakala ukuthi yes uyathi ayikhethile lomjita lona la abazingane kwalo azisizi ngalutho azinasizo nje wala lutho azinasizo la lutho zona nje ukuthi umuntu nje umbone ukuthi hayi la ngiyagculiseka nje uyena umilile muhle phela sana le ndlela mhlawumbe ngifuna ukubuza umuntu wesifazane kunalendlela nje ukuthi mangabe beshutha bashuthe baqhamise zona kakhulu umuntu azaveze nazo asibuyisele ecaleni kusuke kuyini inhloso mhlawumbe umema lenye igender ukuthi isondele noma kusuke kumele nani because ngicabanga ukuthi baqonda ukuthi le gender vele iyazithanda so ma ushutha uveza zona ubuvela unazo inhloso yini ukuyimema le gender noma ithini into mina ngokubuka kwami ke ngibuke ngazi ukuthi vele ukumema yona because yini isizathu sokuthi ngiveze izinqa vele ngingazivezelani wesa ngibuvezi nobuso ayibo lonto futhi nje ukuheha ukuthi uzomunye umuntu oyenzayo lonto ngoba yazi khona into engiyiqaphela abantu abakhomentayo umuntu uyahlabeka yinto asuke yenza bese kube ngathi bugadla uyagadla noma kanti cha ubeka umbono mhlawumbe untombo awukhuluma kanje ngoba naku mhlawumbe engenazo noma mhlawumbe ngoba naku yena kuwukuthi yabo but ekugcineni kosuku mase uyibuka yenzelwani vele yeah yabo so ngifuna ukubuza kwena cela ukuthi ke naku ubona intombazana ivele ngobuso ku Facebook noma mhlawumbe ivele ngobuso kulokhuzana ku TikTok awukaze yini ukuthi mase ukhuluma naye mhlawumbe WhatsApp mawuthi ninikeze inamba uthi mayisele isithobe siphelele yini leyo ukuthi ufuna isithobe siphelele ubonile ubuso ufuna ukubona ishape nokuthi ngingathi ngiziqhenya ngawo ngibona ubuhle ekugcineni bese sesiyehla ungigculisi mina uyayibona yonke ufuna umuntu osifazana abe ne shape akubuhle abusebenzi yayizolo ziyangena lezi zinqa la ubona amanye amakwedini ebuyazisebenzisa wrong nje lezi zinqa ngalo masuku eziphanisha ukuthi yazi sekufuneka osim 2 yayibona yonke kona nje izinqa zenzele ukuthi umuntu wakho akhombeke khona umuntu okumbona ukuthi ubabheme ebusweni yabo mothe lo sise ubabheme kodwa mengabe ne shape awunandaba namuntu azilazi izinkunza amanqinwe enhloko yeah athi umuntu emsithe komqamelo niduka ithana usebenzise lento le yes yeah ubuso ungamnaki bawusukuzwa kuthiwa nje dlala inyama uyenzipho zomuntu oyiqoba yes into kanjalo ke kodwa nje kahle kahle isinqa esokuthi ukwazi ukukhomba noma uhamba kude noma ukwesiqokweni uthi nali mama yabo ngoba ngeke imama ligejene ngathi udriver wama truck ligejene nje yabo ngeke kodwa ke phela abafethu basiveze ukuthi egcineni kosuku akusiwa wonke amantombazana azomakala akusiwa wonke yebo azoba nezinqa wonke yabo so bakukhona umuntu mhlawumbe osilisa ozothi ayi mina ngithanda umuntu onezinqa ezinkulu wathi and if uzonathisa noma uhlayele nabantu besilisa ngizokukhuluma lokho angifuni ukuhlonisa ngoba abantu besilisa abanye bayakhuluma athi umuntu izinqa ezinkulu ziyanuka
yabo Yabona umuntu nje. wesilisa njalo Masozibambile hey washout. enkulu mina ziyalo then ekugcineni kosuku lo muntu wesilisa utheni uthanda abantu abanjani abangenazi zimo enkulu Yeah. omunye umuntu uthanda umuntu olingene nje akamfuni umuntu wesidudla ngathina akekho umuntu wesifazane ongcono nomunye umuntu wesifazane ungama kahle unabantu bakhe abathanda labantu Yeah. kahle kwakho Akekho umuntu omuhle odlula omunye. omunye umuntu oyisilenda umzimba wakho olinganayo omunye umuntu uthanda lolo hlobo labantu besifazane yabo Umuntu uthanda onedeli. yes kodwa ke manje ngikubonakala ngazuthi lento enesimo yazi ukuthi iyona ephezulu ekhekheni ngaso Ya izipictures noma uyimisi izithi ngisho ngathi iyashutha. Uqinisile kona bandla ngempela. Wona nje kodwa izinqa ufuna bazi nje osisi ukuthi eze ukuthi nje istructure sakhe sibe right angithi ayizolo yonto. Kodwa nje hayi ukuthi mhlambe khona umsebenzi waso ubona abanye ababhemu ngempela nje bethi usim 2. umthakazela ngoba enzeni umthakazela ngoba enzeni uthola ukuthi intombo ugayi umbiza nje ngokuthi undosi engakudubandlela engakubani usuke enzeni Just cebule umthakazela engabizwa ngegama nje nethakazelwa nje kodwa ma ukhumbula ubheke emuva ubheka abantu okwathanana nabo lo mzobe komzuku so ufika la kulocele lo udubandlela undosi ugayi wami. yini mhlambe ukufingisa kahle iminwe lapha elokuzeni ekamereni noma mhlambe imali uyayithulula yini le kuyona kwenza umthakazelo ngicabanga ukuthi ezinye zezinto lezo zishilo mali mhlambe na indlela othi mombiza ngayo umbona ukuthi uyachazeka uyambona umuntu wakho ukuthi mombiza yini athanda umbize ngayo yabo kufana nokuthi methi mama yabo wena uzizwa ukuthi hayi yabo ngumama mhlambe naye mhlambe uthi ndosi mhlambe khona la la dedela u500 imali mhlambe mothi ndosi khona nje la yathamba khona umbona ukuthi uyachazeka noma mhlambe uthi babazi unako nje lokuthi yabo kunokuthi umgagule ngegama yabo mhlambe ezinye zeindlela zokuveza inhlonipho mangibuka Cela ukuphatha kanjani ukuthi imama lithi so kuwena Lihloniphe ubaba ubaba lihloniphe baby igama lami lelo ubaby siqambana wona nje bese sobabili sona sinomama leli landosi elasembhedeni leli kuthiwa ndosi wami kuthiwa cele wami kuthiwa yes makhaya angisabo la kudabuli lelo mase sihlalele nje ubaby ubaba lapho ngenqina ubaleka ibhadi ubaleka usizi ngenqina la kuyena uthi guys uthi baba ndosi wami azathi omuhle azathi ndosi wami omuhle uketohweni hayi lapho phela thina ke bafana sithiwa okay okay uthi okay unolo ukukhuluma uthi ndosi wami wena uthi ngithiwa akhulumeki kwanza uzoxabana la ahambe tshela abangani bakhe so wave ekhala lo ayethebona ngixabana so uthi niyakhuluma nabathi phosu ukukhaliswa yini mesenza ukuthi yabo nje manje lo nto le bayakubuka abanye ukuthi uyalila wena ucatsela bazi ukuthi ubona kuphi ukukhala manje ngicela uphushi ngani ukuthi agcine ekhulumile nje vele kubizile nje ukuthi ukahlani manje phela ngifuna ukukhuluma ngoba ngiyasabela mina ndosi wami makhaya wami ya ngibhizi mina la ngetohweni la yasetshenzwa athi ukuthi wenza kahle ecele wenza kahle athi ungasuki ngalapho ungasuki lapho ngeke ungamncamatheli namathele ngala ya athi hayi yabona nje ke lapho ungasasuka baba thana zonke baby so yes hey washa uthi kumnandi kona kudabula hayi kumnandi kudabula okay no bafethu wase sofa ngizokubuza nje la ukuthi mhlambe emva kwalo ukucansa legend ibongelana unokubonga ukuthandaza nje so sefuna ukucela imali omunye efuna ukuthi uzibone umpetha la eyicele nemali ukubongelana ngeke
Hayi le nto phela mfethu ngasho ukuthi usuke phela mfethu kokunye uthothi kwayilezi zinto zisho zazi kwaye lo kubonga nje kuyaziqhamukela nje wazi ubonga njengemoya ngivukwa imoya ubona ngathi uyinkonzo phela ezinye izinto uzazi ngempela ngoba unye umuntu masezokubuza sibuthina ngayibuzi cha ungayibuzi nje lonto kahle kahle kodwa nomqondo kuyenze kuhamba kuyenzeka abafethu uhamba umqondo manje masuzosungibuza ukuthi buthini baby la hayibo ungibuzelani vele lonto ngoba phela lonto eyenzeke ekhathi kade sikhonza enkonzweni kuvuke yebo umoya bophezulu kakhulu ya unele uzenge nqina nje unele uzenge nqina uhambe ngenqina kuthi khenqe phela ngeke phela ningakhali icilongo kuthi khenqe ispring mawuthi wow lapho buketseketse ya kona imnandi le way abona umuntu ongangicisha imana kwabo hayi ngambona ukuthi lo muntu angangiphiwanga sithandana kanti ukuthandana yini uthando phela lokho enhlizweni inhliziyo iphampa igazi yezo lonto uthando nekezansi kwenkaba manje usuke wenzana uma ungicisha angithi yayibona lonto leyo wena manje mase ngithandane nawe uthi uyafika la kumina ngathi le dolo uzothina kumngane wakho uzothina umngane wakho yena mangabe kubonisa hayibo oh uyiphathe phela lelo shiya ngoba uyazi kufunekani imana kwabo uyabo kodwa kube khona usuku uthola ukuthi nje awuthandi nje ukuyenza lento ake lapho soke sikhetshene ngempela ngoba phela manje mina lento uyamazi kodwa ubaba uthi uyahamba ngenqina kodwa futhi awuthandi nje namhlanje kodwa lonto phela inezizathu ezithi mina nje ngifikela ukuthi awusuthi lo vele ade ngekho la izinsukwini angave ngihlala nawe uhlala kubo usho ukuthi nje uzitholele omunye umuntu wakhe mhlawumbe umelusi thizeni kwaphela bayanconga labelusi nabo mhlawumbe uzitholele umelusi nje luso lengadini kuba mbizele endlini ucikekile uright yena yabo lonto indaba ukuthi lo muntu ubhatuba akekho kuma period nje uyangicisha hayi utholile indlela okhuluma ufanele ibalulekile indlela okugada indlela okhuluma ngayo nomuntu thothi bengi right besikahle nje vele ukhuluma into nje ive ngitheneke off uthi sorry so ngasho ke kanjalo ngisayi nje lapho tupatupu ncama yangisayi nje lapho hayi ngeke ayikho lonto yongabe ngaba udutshwa lapho hayi masuthenja khona into engiyiqaphele ngathi abantu besilisa khona lento yokuthi sijele ukuthi ngoba thina sesiright nomuntu esifazana uright mhlawumbe ngoba mhlawumbe lethembe kade sigabene ngokuthi mhlawumbe mina sengiright sekuyakhulumeka mina bese ngicabanga ukuthi naye bese wena uyumaganga ngene cha uthotha kakabi right kona lento enziwa yini sikade sazana kade nje sibonana mhlawumbe noma singabonani vele emva kokuthandana vele sijwayelana nje ukujwayelana kambi nje nawe ungijwayele kambi nami ngikujwayele kambi lento enziwa yini leyana nje busho na ukujwayelana kabi ngiyathanda into ade sihlanganisile sesijwayelana kambi nje manje lento enziwa yini leyana angazi kodwa futhi uyayibona ukuthi into enobungozi phakathi lonto iqala enhloniphweni balele manithandana uthi nihloniphane shuthi umholo uthanda inhlonipho njengoba ngisho ukuthi fana nokuthi uzuza umaganga thothi indlela ade ukhuluma ngayo nami ayikho right awubonanga ukuthi awukhulumanga kahle nami noma uyishela nto boyintombi uyitshela ka100 ukuthi uyayithanda mase iqomile kwehla awusayitsheni ayihlisa iblumas manje phela nje into ekhulunywa uzongivakashela nini umvakasho ohamba phambili umvakasho omunye umuntu mali umvakasho uthi kuyena theni khumula baby intombo yazi ngoba sesobala khona kwenzakala ngalokukhumula igenge ngizwa ifuna ukukhumula ifuna ukukhunyulwa vele fana ukukhumula manje molangazelela mina ke njengoba ngifuna ukuzwa ukuthi uzochaza thini yantombo why ngavele ngishuthi phela mangizikhumula ngiyazikhumula kanti vele kwenzekani ngoba fanele iqale phela uhambe nami nje izingubo ziziphumele nje why kanti wena indaba ungazikhumula hayibo
kanti vele kuthiweni sikhona phela endlini manje sengikhumulile wena kanti manje kimi akufani ke lokukhumula engikushona lokushoyo sothi ngingenile endlini mhlambe ngigqokelile imvunulo oh yeah nami bengifuna ukuthi ubone ukuthi ngivunulile awu le mvunulo fanele ngiyikhumule mina futhi oh le live hayi fanele nje nawe ikhumule indlela yakho oh imvunulo yasekamereni mangiyiqhumisa uzogqokana ekseni ngoba phela manje mina ngixoshisa lento engiyixoshisayo kusebenza amandla ngomuntu wesilisa nini ngiqaqa manje leqhoshe lilangemuva ngiyaligeja into qhumisa lento leli iqhoshe uyahamba igephile ngiyaphuthuma mina yabo wena uyakwazi ukuyiqaqa induku yakho phela ake siyeke ngimvunulo ntombo abantu besifazane banenkolelo ukuthi kumele mhlawumbe wena umkhumule wenzeni what does it mean kahle why hayi right kakhulu le nto okukhunyula ngoba usuku phela umuntu umshange Roma nje ngeke uvele usuke nje awungeyenza angisenze ukuthi kube lula hayi ngeke ungitshela ukuthi angizikhumule angifundi hayi bafuna ukhumule hayi ngeke moya emsebenzini ugqoka uniform ugqoka uba wena hayi ngikhumule wena amatoho akafani la akugqokwa kule toho khumula ke hayi ngoba uzethohweni ukuthi ngikuvunulele la awunakinga ntombo awunakinga ngikhumula but ufuna kube mina hayi futhi uzogqokisa mina ngifuna ngikhumule nje ngeke ngikuvunulele la into zami zakanokusho abanye yabona abanye abantu besifazane ngempela nasibuthola umzimba emakamereni ngempela yazi abanye abantu besifazane ukwengafuni ukukhumula ngempela nje akafuna ukukhunyulwa wena avela sisuka lapha avela acabanga avela akuthuma amanzi izindlathi zihlukene nikelawini leni la uyahamba uyale wena uyokha amanzi uyabuya wonke ezigubeni sekhumulile nazo uzibeke la izibeke khona yini la suke ibalekele ukuthi uyibone yazi uthola uyenza kaningi lo nto kwesinye isikhathi noma ukhona angene hlehle embhedeni angafuni nje ukuthi akhululeke njake awokho umbukile na ubeka isandla la njengebabazi la umbuka nje kodwa phela mhlawumbe ecele abanye abantu abekhomba ukuthi yebo phambi komuntu uthola ukuthi niyayenza yonke into but ukuthi avela abe nje abe nje ya nanokuthi abafana bayalokhuza khona abafana abangazi ukukhuluma athi hayibo kanti umile kanje noma weka nonjena uthola ukuthi omunye nje mfethu nawe usuyamazi uthi ayilo nqena ngisho ukuthi nje uyajajana yabo nje abanye bathi ngathi udriver amabhasi ya ibale kakhulu ukuthi manithandana nihloniphane noma uyibona lo nto oyibonayo kumuntu odawa umnike indawo yakhe kumuntu ayidalanga phela umuntu usamile ngalo ndlela noma abe nalo mzimba onawo hayi umuntu momthandile wena omsukelile amkela ukuthi unjalo ke yabona amkela ukuthi uyakhunyulwa yena fanga ngamukela ukuthi uyakhunyulwa I understand ngempela hayi phela nami bengisho ngesingami ukuthi mina awedwa usuke kini wazi ukuthi uyitohweni yazi nje ubuya kancane nje ukuthi uyezokhala ngiyazi vele ubuya sokani lakho vele siyokhuma ngaphansi siqhume ngaphezulu siqhuma ngaphakathi siqhume ngaphandle wena okwakho uthi ulandele iprocedure yalapha ukuthi lapha kuyakhunyulwa lapha akushuthi ke vele phela ngize vele ngaziphethe futhi sinamathisela ama notice ke la sicabheni la uyazikhumula la akudunuswa la endlini nje ufunde qala ubufunda la ngiyabuya ububhema la emnyango yabo umuntu obhemayo abefunde la ama rules ala endlini ukuthi la iphenti ungena solubeke solubambe kanje ingubo uyishaya phansi futhi imvunulo ayiphathi yeah and phela imvunulo sesiyigqokela ukuthi nani outside like uthi umuntu wenzela ukuthi yabo athi mekubuka yabo uzithandile nje intokazi yakwena yabo uthi wenzela ukuthi uzo bonke hayi ukuthi bonke abafana bafana nawe wena hayi ukuthi bonke abafana bafana nawe wena hawo banye abafana bayethanda imvunulo hayi bafethu no kuningi bese ngakhuluma ngawo but ngenxa yesikhathi
ngicela ukuthi siyivale namhlanje. Siyivale namhlanje so babona futhi ngesonto ne. Yazi ukuthi sekuningi ngempela ngikhalela ukukhuluma. Usekuningi naleyo ukuthi umntambane enohlangana edrobheni. Avela qhamuka nebhekweni amakholomu lawa. Leli vele liqonda yabo bodangala ba. Engase ungamcashela manje yena ke lapho ke usibona nje. Yabo? Hayi. Slow la. Buke lapho ngasekade. Babuye bayeba. Media i-channel kanti igaba lohlelo lethekile lapha. Siyacela nihleze nisibukela bafethu. Mnandi la kulohlelo. Slowly. Uningi ukuhleka ozokuhleka. Uningi futhi ozokufunda ikakhulukazi ukufunda. Uningi kakhulu ozokufunda. Kuningi nawe uzothi makuxoxa nje uqhamuke nombono ethize ethanda ukwehluka uyabona. Mhlawumbe futhi nawe ungaba umuntu othanda ukuhluka kakhulu lesikhathi sama relationship. Ama relationship akho ngasebenza this time because izinto esiyikhuluma la ezinye zazo imbono esingakaze siyisebenzise eminyaka siyisebenzise but ikisebenzele mhlawumbe nawe futhi ngingakusebenzela. Uyabona? So angazi ucela ubona kanjani? Ya nje engakukhuthaza nje kubahlali kuyi-1 ukuthi umuntu akacomment nezihloko futhi zayo lenkulumo esiyikhulumayo bakhona abangaqhamuka nezinye izihloko thina esingazinakile esingazisicabange ngoba imiqondo yethu ayifani lapha kuma comment nje nami ngiyakufisa kona lokho ukuthi usinga isikhathi sithi masingena khona sibone singakwazi ukukhuluma kalento ngoba ngisho ukuthi lo muntu uzowayibhala nje ingoba naye iyinto emxakile nazo izosime siyibuka into exakile vele bafowethu subscribe si-like si-comment asibonge slowly. Siyabonga kakhulu i-support sicela niqhubeni like ni subscribe ni share nabanye. Slowly.